Kakak, aku takut. I have a feeling. Oh shit, ini ke bawah gak sih, Nyet? Ke bawah apa ke atas ya, Nyet? Ke atas kayaknya. Attack gak sih? Satu doang, guys. Buat biaya nge-heal. I have a feeling. Oh, come on. Bisa nggak usah nyerang nggak sih lu berdua? I'm back, bae. Kapalku, aku rindu kamu. Oh tidak. Ternyata kamu tidak merindukanku ya, kapal. I have a feeling it's a never ending. Dek, 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 dek. Musik kebanyakan, cok. Satu doang sih trollnya. Lawat gak sih? Lawat aja guys. Ah, heal dulu. Slow, duit gue udah 300.000 boy. Mau beli apa gue jajanin sini. Udah bisa bikin dinasti gak sih 300.000 di sini guys? Oke, kita ke and then head south from there to find a wide open desert. This is the Lycian Desert. Oke. Berarti save state dulu dong. Save state, save. Seingat gua berarti kita nggak bisa ke lurus terus kan? Pasti ada beloknya guys. Tuh kan nggak bisa. Bisa nggak sih, Nyet? Oh bisa, Nyet. Kebanyakan nih. Menurut gue sih kebanyakan ya nih musuh ya. Wah itu dia tuh, Nyet. Menurut gue kebanyakan. Gitu loh menurut gue, kalau kata gue. Save dulu gak sih? Takut. Ryukang. Kok Ryukang bukan Lycion ya? Ini bahasa Jepangnya kali ya? Anjay, udah kayak nabi ya ngebelah.
Tuh, gua nggak tahu ya. Ini 60 fps guys. Tadi di potret mode tuh gua 60 fps gue liat replay ya. Ya 50 lah. Ini 30 nih nanti kalau jadi kalau udah jadi replay cuma 30. Ini keren loh. Serpihan pasirnya itu 60 fps. Anjay, punya kapal laut. Terus oh, anjay, bisa terbang boy.